Pai pai ni pai thom keparani di purang sina sarpo auditorium holalong trok angdeng Karbi Traditional Music Cultural and Research Institute Charlie Wangmi atuma phan karcho mate freshers meet cum felicitation of meritorious student aje mekapaman punabirta nangle Karbi Traditional Music Cultural and Research Institute Dipu Lapen Art and Culture Department Karbi Anglong Autonomous Council atum pen patra piponsi bangso karcho aje mek peman ponno Bangso along aluhi sir puaman pen EM Sujo Rongphar chetong dun Lapen MAC Zoni Timong Padmasri Dhaneswar Inti KCS Amaipu Chandra Singh Pro Hempumukrang Asong Amaipu Lungse Timong Deputy Director Karbi Anglong Autonomous Council Rani Terangpi Tokbang Singh Pro Hukur Singh Rongpi Khoya Singh Hanse Dilip Kathar TCRO Karbi Anglong Autonomous Council pen keong dung aluhi lapen kachali arisoi jangatom chetong dun rin TC my mission pen paman ponno Music and Culture Research Institute long mình pro khoi kimi ke bang sal din tu han kiting lapen damtang cari bong tu mission bagi pas tu kan karcu mai di padu ponno kasi so institute pen itu Karbi Jutang Karbi Pindeng Supo Karbi kan barim pen cenglok kiram tang ningkan kahini lah masuk school kan kitang masuk kan mancing bong lah sinon kiram masuk ke tan pon pada kaki teme Bikin nasional dulu, singdang mumlop ya kecing sidang kan dak kan peni aprang dak konseng dulu napi ya bangke dengkimu apa melong harata sudah sekolah pulang pulo hamren long pulo anjang sekolah pulo aku pining le thot ame dom muka kan dak thot aku kimi kan tu pon kan non mission kecing dulu lalu lah si laut na bangso school masuk ke Charlie bangke lah hamren itu kalau amen pen masih tu traditional music and culture so kita sudah ketan dulu, so ketan tu nanti si itu, udam nang aprang itu ke si ketan blok pen ketek kiri, tu si dulu Charlie dulu ni hang tu Charlie dulu pen, nanti dulu asal amun, aling amun, coba kita amun nang mana, tapi nona pima kan kita itu ke piong abi bong si dah nona masuk sekolah itu kan sudah tetap si bumi gini itu Charlie dulu warsai dong lo. Kasi dum sini long lah masuk school itu pen itu ngajar pen dalam hal saya pun dum kami suruh aja kita me cepati itu pertama lah masuk school lah kalau cali itu sumar tumung sih kalau nih hawara main tumung sih cepati itu tumung sekarang tumung sih nah kan barim kencing lok dun barim semua barim bah kalau kita long tak lang tumung sih kita kencing sih nung inung malah dun nung itu pakai thomang deng nung itu lah dah kelas so kita lihat semua tu sekitar deng sila bangso ang thek la hemo tum bangso school kan pen bui gimi tum chali dun thek chali dun ke deng thek bangso thek sila bangso tum Karbi khe jom sikhe kan thim si pui tum bangso itu ma jutan ni bar nei nani to ma pindeng sum ko itu ma lam ki reng nei si bangso school bang kala so ke mang bang si tang iya matung bangso ma thap ami pen seng no pinyal nyam bangso sen ang thek thek ang